Krizni štab doneo je odluku kako će se od 1. septembra odvijati nastava u školama u Srbiji. Učenici od 1. do 4. razreda će nastavu pohađati u učionici u prepodnevnoj smeni, a maksimalan broj đaka u učionici biće 15. Stariji razredi će kombinovati odlazak u školu i online nastavu. Učenici od 1. do 4. razreda će moći da imaju maksimalno 4 časa dnevno i oni će biti skraćeni na 30 minuta. Epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević je rekla za RTS da će najmlađi đaci najvećim delom pohađati nastavu u školskoj sredini, jer je procenjeno da je to za njih najbolje. Naglasila je da će se nastava odvijati uz poštovanje svih mera koje će maksimalno da smanje potencijalni rizik od širenja respiratornih infekcija, uključujući i nošenje maski. I u školskoj sredini je neophodno da se nose maske od momenta ulaska do momenta ulaska u klupu. Takođe, prilikom pričanja, odgovaranja i svuda gde je udaljenost od druge osobe manja od 1,5 metar. Preporučuje se nošenje maski sve vreme boravka, međutim, kada su u pitanju đaci, moguće je da kada slušaju nastavu i sede u klupi, privremeno odlože masku, rekla je Kisić-Tepavčević. Kada su u pitanju nastavnici i drugo osoblje, oni sve vreme boravka u školskoj sredini treba da nose maske i to na ispravan način, a nakon završetka smena biće rađene dezinfekcije školskih prostorija. Stariji razredi će se za vreme boravka u školama ponašati po istim obrascima, ali zbog brojnosti đaka i načina vršenja nastave, oni će kombinovati odlazak u školu i online nastavu. Škole će se čistiti pre početka nastave najmanje 2 puta u toku dana i po potrebi ukoliko to nalaže epidemiološka situacija. Što se tiče nastave na univerzitetima, postoje 3 scenarija kako će ona izgledati. Prvi je klasična nastava kao što je do sada bila, drugi je takozvani hibridni scenario, gde će predavanja biti online organizovana, a praktična nastava u manjim grupama i treći scenario je kompletna online nastava.